algon ka namke Khadija Abdul Karim den algon me Qur'an kiyam ga dairaga masake kuren war kura hitun kura kame mi kamaki mi har mi dairaga masake kurata fanara warkan har wedane mi har mi daira algon diploma de degree nimma pa masters fahumara dag mi har mulani den Qur'an kiyawa dinmaki algon mi komme libe income ka vore boda algon kura hitun kura kame kudaku dinna sha eke umur farate algon kiyawa den bodti bihona algon kiyawa de eruga eke level tawge kudin evati be hase yebbenuma kudin sebati be e kudin level lon algon ekudin kiyawa den misalaka akuru fide nege kujja bodu kujja sasa nadi akuru fide nege kujja hame kujjaya ekujja ga level lon fili bune demu akuru bune demu den algon continue kurani nege kujja do question nudan mi mujtama mi Qur'an kiyawa den war muhimmu aseko bedeni verin kujja school do kolum badalga bedeni verin bes kujjaya komisarakan ehitirikan di gegaves kujjaya ham akuru fili bune dinu mi wara ragalu kame Qur'an kiyawagen algon menna mi mujtama ganu taanget duniyaga salgun faada libene faada waane kiyevima den algon badani vi warakon algon egi pohur min warakon mi mujtama kiyawa deveta Qur'an kiyawa dirma ki hagigatuga aharben emmena ves muslimege haysiyatun ariya emena ves libe hinga vejema kawani Qur'an kiyawa dirma ki anghem verin geega tivegen kurewen war fasehan kurewen ka misalaka nukiyawa huttaga komme mihika ves ingeni mi akuru fili waki kuran bot tajweedu min war bot qari verin kiyawa fada nukiyevi kas aharben anghem verin geega tivegen kuda income libunas bodu echennu libunas aharben darin kariga kudin kariga tibegen aharmena kurewen war bodu kame mi kamaki e malgon dekiye gotuga mikamaki du kollawaruge kamennu du kon nula hurihamen ebbarudu digen mikan kuriye gende malgon dekiye